ambisyong akong gisudlan, wa na'y planong mugawas sa akong plano nga taas. Mas pait kung dili patas daw gikilaw ang tawas. Kami ang maong kayo ug kamo ang gasolina, sabligimi ug maayo para mas kusog ang siga. Ay pabedas kontra beda kay dili na musagang sus por beda mas idega na imong nakatunan. Ayaw paminawa ang ubang istoryang wala pa sa buhat, atos wala pa kastorya pero daghan nagdabuhat. Kay kasikas sa uban maoy gihimo nga dungog, di ta parehas ug nasudlan nagpataka og dumog. Makalibog manggod unsahay ug kung asa ta mo dapig, kung mangibog man gani kay di basta-basta mo salig. Dili ko palupig hangtod kamo kay mo bilib, wala imposible nga butang basta sa babaw ka mo dasig. Tan-aw na to sa kung kada tira dili baka diha nga magluya, mao palihog kayo nalang sugat tao di kaganahan nga magbandera. Kada pika igong mata hawa dira usaba diha, una ka manghusga unta na kay daghang ikabuga. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema. Sa panahon karon daghan na og buang-buang, nagdako lang ang ulo pero oto kay kuwang. Kay gibutang man sa tiil murag sa manok nga buwang, tanan nga mag-apil-apil sigurong nay kabutangan. Murag manok nga way buwang kada lupad walay igo, kining manok ko na ay buwang imong tapad apil igo. Kumulabog kining buang siguro kang maantigo, umulapos kinis agtang og dili makatago. Dili ka angay magpamaymay kay dili ka angayan, di daw kasabay sige bye-bye karon ikaw sabayan. Sige pagbantay diha abay kay lisod di bantayan, tag mapatay inig katay kay bukos imong patyanan. Pagsaraman ko nga mustorya og pikhan ka nga dala tambag, kisaraman ko nga tawhana inyong tanaw kay walay ambag. Urag tarong dili baya igo karong madismaya, tungod sa kong mga luwa ikaw karon mapangyawa. Ang ako ang pangandoy abi kog pangandoy taman, gilamasan na kog kakapoy wa magdahom nga matuman. Inig human di mahubsan kining human, grabe kusgan pag-una lang sa unahan para dili ka maunhan. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema. Ingon ani onra tambagan dala pika saman okay pa, pagbuyag og di madaon tama okay na. Ayaw ingon og di nakabasin makio nya samot na ko ang problema.